Күндү күрәшер бит биһиги бу саңа жылы көрсө үгәскә күбулуй бут саңа жылла көрсө хүләр ден биреген сагалый бут ул курдук республика битигер үләреннән камнастарынан бу җаңны һәргәгә биреп биһиги үтөкән җоммутугар үгәдәтте битен сагалый бут быелгы биһиги көрсө бит сагаланна бу билләр сурьячы сурналыс ул курдук Саха республикатын культурадан үтүләх үләһәйтә Саха республикатын журналистикага хурдарысыны биреметін лауреата Евдокия Семеновна Еренсеева Огдоға кәлен оларабыт. Евдокия Семеновна саңа жылынан әсетігіл әғарды болуқтын. Оныттан бүгін бұл әнжие кәргенген күтті сүбді ашугай бай талым астол тұлаларымыт арақ тәпсаларын сәрге хияғын. Оттан бір бәйім әйіға кәлен оларабыттан олығын ден үйәрәбін. Тоғытыр әмбейекке олық білсер жаммыд. Мен сәтті ғыл бұл кәскіл оғы қағытығар Нина Никитевна Протопопова салайылақ редакцияға хәтті ғыл өлі әбітім. Онны ән мияға наставнигым, онна жәхәбедістейін, сәбедістейін мәтін. Хәпті онан жа долгуябын, хәпті үшуталы менігер оларабыттан. Онан жа оны үйәрәбін олар әр. Тоғары білі бәкке ден білер кейбін күтті хүлі әшедік ирақ ора кәпсеткен демін. Отын бейгі бұл көрәтшілер бүт, бұна жоланша ағалшылар әйінже бұл оғды кенегелерін бұл кәнеге кәнеге әлбақ кенеген тағысты. Онан жа әйген ағалылар әйін тұсқынан білияқтарын көрәттарын бағаралар болуқта. Онан жа бүгін әйген кейін бұл әйгеға әмет білігіндерін әрбіттен олығын үйерерін. Басынан тұран кәпсетевдің тоқтан халыққа ән журналистикаға Евдокия Еренсеева ден атынан кейінlik білі бітейіп болаға білігінде бұл литератураға оғда ген атынан. Оның бұл аты ылымытын тұғынан білігінер әреттін. Бұл кәрейдіға Евдокия ген оғдашы кентін ұллаған болу да? Аннық аға. Хақалар әдәлерін күрдік, үтіе кейі аты үстілер еген дебек күрдік. Мен қойып ел болбытым. Отуччабар чыгахан бараммын, олихин боллағана отчаларга мен өрхыл үлеләбіт журналист боллам. Йонан Евдокия Сафронеева еннен білілер едім, олихин Араспаньевын улырытымары гыммыт еме. Онны қыраттық мұшыманнана хыджы бұппыт. Иннек гынан ағабыт оттон итағатен, мен Еренсеева болуқтағым тұғынан етін тегәр хөбелинен мен итар Араспаньяны ұлбытым. Онтон чақчы дағаны кеге оғылынан ұлынан бар дағына bir çekergen bir Aраспаньянан hıcıra toqağanaq buğay. Beli etenge onu qaydara qol bur kurduk kınar. Ondan literaturaga kirerge bolan haqalı huryer kehexe Aраспаньян bolağına hatalı oqurduk nahal baq ıytıgı ösketek kurduk ete. Onun etekemge huryerge qosattar qota tutullan ererkemler ete. Olihin min uhunluk kengnek tolkuyduğu var bakka o qosat ılnabın jen tolkuy hoğa tejenger. Onu iten bekke bileğin iti 260 qosputugar üleliler baqputuna internetke bile chat diyen var ete mirk diyendi. Ol mirkega meha nene kenkimin ulaqan hordağa berbitedi bile görektehiga toqtar sınarida gorongut kıtınların diyen hordaq berer onu ülaattan basqolubun 2 gün sınarida horuyan repetisilen bıkıttar kehbek kıyıqtaq diyen. Onu min tebeyem toqpanın maygıvınan nahatenlik migin aljatan küyüsterinden olu hanavata qöttübünen eter bollaqtarına isper otarlığı varar. Olihin bollağına ol sınari hori bakkavın min örbağayı oloran eren min kefsen soruy butum ol mirkaga kefset oloran eren toğa etaxa bile onun olorar ıçattar bari etehen mataralığa naha yoxsa olorar ettiler. Olihin onu höbele bakkavın min ottun oğlar ehige taptal diyeni bile hatta taptal diyen tuğuy diyen. Onu bunu bilimine çağlayın diyen kayabıtların soğuk onluk bolbataq diyen samay etihe olorar mais onunla vitali diyen cenik taqtar bollağı diyen. Oları qoyamın min ayan bilayım yoğur butum. Onna kirerger bile nik diyen bar bolaqtaqti min onu ogdo diyor butum. Kılgastık bile beli boldun diyen ondan da ha. Ondan bollağına o kefsani hengerenler janağı hıccarın min onda qattaqpın em bilen durağın di. Bile kompüterdir butan arastaha hıccaneren bir kompüter göreli bir qus göreli bir barta uçarahat diye
Оһуджан эрен көрөңнүн сойбутун диен. Бирде кесенин эли биккин ботто огдо диен. Бу күндерге де кепсәне бар устан ылалар ага хыджаллар диен. Интен хагаламмыт иди бу хана такка туга бит. Онтон мигиттен арчылан ол кени интернетин аха кеттир хәңәрер тохтарын кытта хебеске таккан кепсетен билсен бишәтти хатыры битете хоруналыгар. Оны кени буланылан эте кепсәңе миха гал дибитигер. Олонтон билсен бишәттенер болбутугар мин ол огдо денинен килбитим. Хеп оны кеһи барыта олатыян огдабағын дуагын ден, куһаганат огдолуй бүккін егін ден, әтеллер гынама мен оны сыхар бақпын. Жигна хақылы атым дуnya жебже огдачы дентен оны огдо дубулланы туқ куһаганақ болу ген, онлық бар бұта. Нахачы. Отын Евдокия Семеновна ән бәйен идеғынан тон деңер бұл Саха государственный университетігер отын омы қалатыгын бітеддаған же. Өсі болары болан француз тылы. Жары оны хайдақ журналистка келбеккеней. Ота терме ходургу. Француз тылы ден хедек бағайды көреді. Білген олық ағаяқ хирге бар де. Бейді ағана ағаяқ әте. Әлбәқтік английске тылы үйретелер әте, немецке тылы үйретелер әте, французке тылы олық ағаяқ хирге үйретелер әте. Мен месеті хоқ болан қалмыдым. Оны бір хыл бәлем болы редакцияр өлелән тұрабын. Онтын өрекқа келбетім. Омықтылығар онына местем хоқ боламын хырттақпына меген төттөрі кәлулағар денлер ұңыр бұттағыр мен бір ире хылға бәлем бол бір кәллағым де әхил осколаға бар яғым қандам ете ден. Онтын бол оғым тұқары мен бұл редакцияға қалан қалағым жеңеден етеме жылға. Ағуам 5 сыллаққа. Тоқ парты тәрәті кенегені хабан таққан білем болға сақалы хұрия кәлбекке. Онтан ылы мен түттері рибатақ кейваллағым де. Олғынан баран мен етебен ұчыларға бейгінен аға жүге системеннен өреп біттері бітті. Мен амбастан тоғын 6 сыллаққа тұлбашыт күрдік Францияға жығы бұттара. Оны құттаны бұн оғылары күтті бара жығы бұттым. Онтан болағына 2 түхінші 6 сылға 5 боламыт бейеға Евгения Саевна без путевканы бербіті Францияға барансын енарғы, но Нина Никентьевна, Варвара Николаевна, Матрена Васильевна, Мария Сергеевна, оны мен болам бар бұқпыт. Оны Нина Никентьевна тұрорсан ежі бар бұты мен, қайдақ тұлбашы тоғы қыджақ бұны еді. Оны әме салла барабын болы, әлбі қыластаға де. Ол ғынан баран әтебін ұтшатауғы нағачы дүгереп біттері бит. 2 қонық қайдары бірі ұт күрдік, әтеллерін істеген күйен хаңырбат тұрыққа кері хыжан бараңын үйереп бітін қанды бар әйт, өнден кәлі дағаны төлі берері бек. Негедан қайғанан нағай артырын нағай кәлбітіп. Мен нағачы күйішталарға өрем бітім. Оны омықты мен французды қолқұты қаңарар болан кәлбітім. Осколаны бітәрер бәр. Аграфена Фанасина Левина ден тоқта, мен тоққа даған етің нәбет нағачы гай ұчыталлағадым осколаға. Ол кені бейгені 5 кластан өреп біт омықтылыдар. Онына Хонно тута бияқа сечнене хурттаран кирен бар бұта. Ағаяқ билетылы үйретен кирен бардың дағаны. Олехім болағаны мен оны хөбітерер бәр, нүтчылы тағар ордық французту хаңарар етім. Олехім болағына, олехім Иркутскайға үйрене барықтақын учутал болуын бағарар кехеден Меха Константин Спиридонович Черяев кен отчыларға педагог кеге командировкаға ұлыстары күтті ұлыстарынан кәрие хыджанерен оғылары, ұлатын әрі оғылары күтті кәпсетен, ол кені ұғуян институттен ұратытын етен тұрын университет онық бәлімнәбәттен. Қайдар ехетеннік тоққа мен Иркутскайға бар бұдым. Онны балына отчыларға Иркутскайдар болағына қотал баттар, кем шедік тұттарды дыл баттар, мен олау шедік тұттар бүтім экзаменлері. Французскай тылы қолкутық пескі тұттардам де. Оны болағына бесірі местені берелер хақа херегер, мен болағына министерствоттан направлениялақ болықтаға беккен білбәп болағына. Онты хоқ баран қаламын, онына өссе недобор бол бұта. Ол үрденен ол батақтара, біте хекке докумомын әппіте. Бурятқа бітін болалар, ылымете, оны en хақын херет бар яңсин бір дебет. Оны барақсан өрәққа кире әрбін, мен үлелеғім, мұнда буряттары күтті үлелеғім, ең дебеппен өйдейбін. Олеген Константин Спиридонович болағына, ендін екентемнылығын білгі өренелер. Бүліп өді шерешетігер. Бәкке бейселлер, бір дойдылақтар. Олеген болағаны бұруйданан
Бу манна таах кирен калы когону бахатан терибекке бит үреге ваккалары гынна ден күхүнен кебейттим менин ыранагалар үтөкеннах кергенин Пелагея Афанасьевнаны кытта билихиннерен мен кинлерге окурдук болуп, онна бир сыл белем болгөрүлүбүн. Онна бола литература халатыгар Николай Прокопьев бекке билеген, оны Николай Григорьевич Аммачыгая. Иннекынан эдер багай у хеттеле когоме хоготокпун, агыйыктар, онна агыйыктар бейлери даганы бир хылна чыгыдык элелебип Николай Григорьевич Мординов кен үтөкеннах кеһи боллага ди. Тохта чымадыстыны улутую гинден хок огоного курдук. Кебейлерин хар ургур ете тойтаха күтөтүн тойдутагин болан. Били иллен быс пулулар даганы хәкәй кепсетен. Оны күн айы эбекке оны чейдир үгес бар ите. Итүгес инен икенчимна барын тукар алганам бар буда. Onun min o hette haspıttım bakı kelbitin o lihin 5 yılı baha öğrenirim tukarı eti Nikolay Goroş jubileyderege reyin kuru ırıllan diyen kohan eten kahıt oңорсан egen irdatsa kire takkahaca min hordaktarı bereller ettiler. O lihin bolanı hüten kalbakkavın hıcıbıp bolanmın min ülete hoq kalparın ha örbittere. Tekele tattiyen. Çayın doğuttar. Hanga жылынан чейди хайын ылга келбитче итите келлери хайын баалыста. Же нахай шүди. Бу Кысыртото. Ого динях ананас кутар. Бу били топатта. Хлопьеда. Хлопья. Мына оны үчү Это бат. сахара хох. Это хлопья чөй бае. Чепчеки онна хүрдә худургу. Салат этини бихисе бүлүбит. Текка баалыста. Баалыстам сайын онны те тохтен. Хаңа жыл болан барын қайдақ оливьеті хоқ болуйден оливьелақпыт, оны күтті селедка пыт шубайден біле саңаяқтақ селедка бұт, оны еті жүйінін олары татчы бұл көрі ол, икке ғыллағыты кеніне үннік ойулан олар бұтын ең бігі саңаяқтақ селедка бұтын етенік қына ойулу. Олар мандық бейін нахай шүди. Қадары қолы опсы болачы жылы, олар мандық терген оны түтті аюр бейді оңор бутын ихен инник үгес болла дия. Үгеске көбөлү бутаракта. Бу мен кергеним. Чэтэн. Тыжегер Саша дибин Александр Сократович ден. Жегер мен хакылы хаңарабын. Анан болно оголору кытты олы хакылы хаңарабын төрөктөрүттен. Оголор бу боллагына кыра олаю. Аюр олорор. Онна улахан бол Саша олора. Аны манны хигер киде хамия колбур Саша ми эми омук тылгыр беримдин батта. Оннук. Ханды кыттыларда ханы. Мен буллагына 2013 жыллакка Жукуская государственный университетин бүтүм. Эти академик ИМ факультетин бүтүм эми. Эми омукалады. Омукаладын. Амбаран мен кырытык атын деки көрбүтүм, онун ИМ юрага француз тылы этем, мен юрагам кытай тылы. Это биген тон лох бат кытайдан бахаламар дали андыд мигив кылы хашуй надла кылы үйрөтөкке. Оннук мен көрбүнөн кытай тылы английский кетте олох олус үрдәк надылах билетге. Онун хергесе английский билля. Оннук английский тылы боллагана мен көрөрдүк бүттен билебин, тога жетерин. Иялах агам тон инникеге үчүгө көрүлөк боланнар кыра детсаттын английскийге береттер биттер. Аюр бияха дорога харсабылын үлехете брас. Кырдык кепсерес энтук иделахни. У Михалка мен мединститутка кирбипен. У хаттас кирбитепетем. Тон халгы ординатура бар бадам. Профиль нейрохирургия ден. Бу бүгүнү уже 3 жыл үлеләдим. Олсанан тебе брас болам. Хирург. Аюр. Мей хакуталлахчы. Эми аяда е. Нүк бага буллагайды. Хеп деди доктор. Бу эринсиевтер жие келген хигер оголор бары төрөбүт тыларынан бу аны бу реактивми шөтүк хаңарагат. Нүччалды хаңарагат. Хакалы. Вот это. Онан хашугай жекерген кенорабыт, оттан жекерген аға бағалыға Александр Сократович күтіп бүтін білігінері қайын, бағалысты тылын үйін істей қайын.
Мы тоже знакомы давно. Да, да. Ага, где? Совершенно верно. Я всегда часто у вас бываю в гостях, ага, очень гостеприимные, очень хлебосольные, вот. И, конечно, вот сегодня, например, ваше фирменное блюдо будет же, да, обязательно? Обязательно Это в нас Бурятские бузы. вот, ага, бурятские бузы. Ага. Вот вы немножко расскажите, как познакомились с Евдокией? Ну, я прежде хочу сказать вам спасибо, что вы сегодня нас посетили. Значит, вот в преддверии Нового года. Это очень хорошее, знаменательное событие. Спасибо. Ну, и если коротко, мы с Евдокией, значит, я по служебному заданию, значит, как-то был в редакции. Тогда газета называлась «БЛМБОЛ». Еще, значит. И вот, видимо, это Бог и смотрит, с течением обстоятельств, значит, вот встретил Евдокию Семеновну. Значит, тут даже такой интересный момент. Значит, я тогда в то время работал по линии потребительской кооперации «Холбас». Ну и занимался различными видами заготовок. Вот, и по сезонам, значит, были там заготовки разных. И этим, конечно, вот пропагандировала детская газета БЛМБО. Значит, ну, я по заданию правления, значит, в этой редакции, и мне вот направили к Евдокии Семеновне. Сказали, что она этим вопросом занимается. Я почему-то думал, что Евдокия Семеновна, наверное, какая-то, наверное, ну, извините, пожилая бабушка. Ну, в возрасте, думаю, как же с ней, думаю, диалог строить, разговор строить. С этой Авдотьей, да? С этой Евдокией Семеновной. Вместо Евдокии Семеновны, значит, молодая, красивая девушка, такими прямо хапхара, такими черными глазами. Хапхара, ну, конечно. Ну вот, и, видимо, я считаю, вот это, видимо, сверху, что как познакомились, и вот по ходу, по работе все у нас вот так вот сложилось. И уже мы более 33 года уже живем. Ну вот это, наверное, надо было мне сказать, что я родом из берегов Байкала. Значит, там есть Усердынский Бурятский округ, вот оттуда я родом. Это он входит в составе Иркутской области. И мы, как сказать, западнее Байкала проживаем. Поэтому, конечно, у нас там климат намного мягче. И зима, короче, у меня вот младший сын там проходил вот ординатуру, он 2 года знает, в принципе, можно об этом тоже сказать. Ну, конечно, тогда мы были молодые, на сильные морозы как-то, видимо, внимания не обращали. В таком порядке, вот так. А я наоборот скажу. Нага тухтурите. До этого он жил еще в Якутии, в Тиксе же жил, 10 лет. Олегин Боллана, он мог бы привыкнуть к этому моменту, но первое время нашей совместной жизни он все время мерз. Он его манна тухтахаты ведь градусник. Каждое утро, как мусульмане молятся, бей бабу манна калер. Сайым болын, кыгын болын, градус көрі. Он на кыгын гра, ой, опять 45, где-то он локкором был. Ну, я что могу сказать, в принципе, знаете, как, конечно, у нас там, в Сердынском округе, конечно, 40-градные морозы тоже бывают. Да. Но они недолго держатся, где-то в пределах недели и отходят. В среднем температура 10-15. И я когда, конечно, за окном повесил градусник, да, и когда там под 50 температуры, меня все время удивляло. Может, думаю, градусник сломался или еще чего. Да, ну вот так вот. А потом уже, конечно, уже стал понимать, что это здесь обычная температура зимняя, ничего такого нет. Ну и, конечно, надо одеваться теплее и как можно больше двигаться. Но последние 10 лет он на это не обращает внимания, он вообще не подходит туда. Я уже привык. Уже привык к этой, Да. поэтому так. Жаутон эссеманна биге оглор битгер кирер боллакка билинерер боллакка күндү көрөчөр бит хеннигидер деп иринсеевтер олохан олар сашалар хәтта жибринан шебадык бейтин билиннерде кинини сөчүдүк айдан көрүңөр болгоен болок кинини каннары көрбүп тиханын булактакка жекини ого айдан крайдан били түндүк бериге асас тиретеди шебадык калпакта турады вона минигестик Огоннук бар эте. же он көрүңөр булин була кайда коду улаатан олар иде бери кып киретеди иди бери туган кырат кепстеңер се саша бастан иди не кастакыны
Ол кем бастыкы класс этим. Олус кыра болчан болан интерьер гиретим. Ханганы, тон камераны хадыроттан туга хатыргын гону көрдөрөргүн. Бүгін мен грушаттан мороженое оңырарға веретем. Онна бияха груша надо, сгущенка, тарайбыт, шоколад, тарайбыт, конфет. Фруктатын суян барыңа тоңырын. Бананнан оңыр доқына дәсі чігай болуға. Мен негесті кахан. Көрсіяққа дері оғалар. Киддим, көрдөрдүм. Жон хөбүләті, күлдүлер, үрдүлер, оны тақтар еде. О сенен бұл олы лавыт, устан көрüyor кайын, горбалы кайын ден. Олтан онтан уже... Қасы бері хулундан дия. Онна бу кухняга. Маннатон кухня турутатын эте. Былырын эрулар оны. Саан тухары турбута. Онна манна турар, кыпкыра, остолун иннигер тардалар, оны бу мантан усталлар эте. Оны оолонтан аны хабан бараннар, режиссердар аан кетен оролорун. Көрөр этилер, мен онна турабын, тахалжы оны наha жей мониторунан көрөллөр эте. Устунан телевидениеға еген үлі еқінің хана кәлбәті ада улаттақпан қылылы мен телевидение ұйтачыта үліхеті бұлым ген хана кәлбәті ада. Бедер олар? Қағандар оттан тенник сана кире хеджибыта оттан маннык көнөтү кеттаққа оттан мен өйдүр білен қайдағараттан сөпті бәспәтін болы дияныгын. Тоғыр енік испердінік диян алақпын. Оттан телевидение жеңер олыс интерехіне тоғы детерін еті ихіңе кухнята қаддереттен сюжет қайда оңғылуыта олыс интерехіне дияныгын. Гынан баран минут оттан қаддері қатындық та тек қағып. Маннык чугай табагас, маннык нучалет такка выгодного предложения не поступало. Ата мен итинне мен хоруныбыздыга кетер кайыларын дагы чуга хаппап бола хатыретим. Керек саппап бола хатыретим. Той такка өтерге дери үлете устук качыта кыра, кахам багаран диyordu мен. Ыгылаты болар ки хаяган иттер кыга хо. Ден онны буллагана. Bir hurnalız bari hep. Bir hurnalız bari hep. Ден. Улаханын каябат эти. Ota bu olatlar kimne habatanlar mandık üydüğün vaqta aqtari. Bu olurar bulanlar sebelli bette. Turdaktara turan kelekte manna ola 2 metreye çuga hür bulak. Мигим батанна деген. Мен агам улахан кихете. Мен ем кып кырагынан баран İyan kör bütüm diye men. İyan körete diye. Ем кып кырате. Онна ебин кытта ого хажанерен кеткеле хакантакпына. Ем бараксан ахын бүтүдүн ахабыт хебит топпут улаппут ого мен курдук кызна хакылстар этиме. Агам болу улахан кихи. Мен эхем огон йөрөй дибин. Ол кини агабынар лапполхан эди. Кини эрге жебитигер аңга маннык төңкөйөн киререте тогуган алтта сахыгер. Онно ол аңгыттан ага мегинде кахан дөтөн көйбөт акчандар боллади. Онун боллагына onu тумнабыт да болуктарын зеп, она Саша и Мара тоже есть высокие. Да, есть. По 2 метра, да. Родова такая наблюдается. Onu bu ciğer körevindi. Şöyle bay körüngere büttüger сахалы да çoranlar tuturalı. Тут, конечно, тут у нас как бы такой уголок интернациональный. Так как я как представитель бурятского народа, у меня мама моя Евдокия, супруга Саха, и поэтому как-то мы так вот решили, значит, вот делать такой маленький есть уголок. Вот это как бы бурятский. Да, юрта. И вот этот белоснежный олень, он стоит на границе моего района. Вот Баяндайский район, значит, Изюбр, да, вот он на границе стоит. И вот когда у меня был юбилей, у меня вот представители вот привезли вот этот подарок. И он как бы сейчас символизирует мою родину Баяндай. Вот это чароны, они как символизируют в таком порядке. Ну и, конечно, братские бузы. Это тоже наши близкие семьи друзья вот такой сделали нам подарок. И вот у нас такой уголок. Evdeki siminonattan bu buzedin ahalok bahalatın. Бегел бул фототуттан таккал болла ол тухары төхлөк бозонуттан сайбып булай биллен турар аягын таптырын ишей дир боллан ди. Гынан баран мен ити поза олох сыгыным кыра. Би тесте бу хатыр деби көдө тестетиндер оңорам береби. Традиционный фарш, тесто. Приступаем
лепки бурятский бус, так называемый братский бус. Определенно ложится, значит, мясо. И вот мы идем в круговую. Вот лепим, как вот так подтягиваем тесто. Значит, в идеале 33 защипа, но у нас 33 защипа не получается, потому что тесто позы маленькие. Вот оно получается вот такое вот. Видите как? Фарш, значит, он у нас в данном случае из двух сортов мяса. Из говядины и свинины. И, конечно, добавляются определенные специи, лук. Принцип такой, что берется, конечно же, какое-то мясо, да, и оно помещается в середину теста. Да? Значит, у грузин существуют такие замечательные вещи, как хинкали. Да? У них тоже примерно как, ну, принцип готовки такой же, правда, ну, имеет свои какие-то отличительные черты в виде удлиненной так называемой головки, да, верхней части, за которой, собственно, и держится само блюдо. Да, но дело, ну, конечно, различия там свои есть, оно является закрытым блюдом. У китайцев же, например, существует такое блюдо под названием бао цзи. Да, вот ближе к нашему. Оно не совсем чтобы ближе, ну, в принципе, как бы там у них всех, в принципе, как я выше сказал, одинаковый. В бао цзи используется капуста вместо мяса. Ввиду, конечно же, отсутствия, да, вышеупомянутого в свое время. Поэтому китайцы привыкли видеть бао цзи то примерно в таком же виде, но начинка внутри капусты. Фактически лепку закончили. Значит, вот эта решетка постной, значит, оно устанавливается, вот, слаживаем мы ее сюда, вот, по кругу, чтобы они друг к другу не прикасались. При варке, знаете, оно расширяется. Значит, вот примерно 6 штук. В кипящую воду устанавливаем вот эту решетку. Вот так вот. И устанавливаем время. В течение 15-20 минут варится на пару, на собственном соку на пару. И потом подается к столу. Все. Насчет бус много легенд есть. Значит, вот видите, как он вообще бузы в виде юрты. На середине, значит, там дыра, значит, в таком порядке. Это юрталары ол турар ди ол Видите, бит такой хаттыгар круг, биле сверху там вот уралакта. есть. Ага. Үлестер. Өлестак һәм бу олихин бу манын өлестак, аны бустагын биле бура таккар. Да, вот видите, вот здесь вот отверстие, да. И вот бузы точно такой, и также отверстие вот такое вот, ага. Очотугар бе яхан хачуга үгес бардын же кергени түмер Онно. олор эхи бар биге боллахана же бу бузастаңыт. Кыһын ден наһа чүгэй, хэ? Кыһын наһа бараллах, оны балкоңаттан биһи сүүс, 200 бозан олораннар ола кыркымматтар түргэн байдык. Хам тута-туталар тоңоробуп, кыһын онтутунан наһа чүгэй. Ата хайын даганы ларигга угаммыт тоңоробут. Онна хам үчеге ден баланы тохта хыта рыта хуох эте ыллың даганы бурдукка хулан барангын паргы баран балла. Де олихин баланы. Да, он варится на пару. Сильно Обязательно начали. на пару. Это как бы считается самый чисто экологический вид приготовления пищи. У нас в Якутске тоже очень популярные же они стали. Да. Да. Получили, Всем потом очень нравится. нравится за счет своей неприхотливости, за счет этой экологичности. Ну и, конечно, это вкусное блюдо. Оно очень такое сытное, вот очень такое вот и приятная еда такая. Поэтому так вот Оны мы... биһи папа бурятские бузы, девят братские бузы. Ну я, кстати, немножко трансформирую, да, говорю братские. Мы иногда вот, ну, в преддверии какие-то праздники, философии, ну что, говорю, будем братские бузы делать будем. Да. Все, вопрос у нас уже как бы сразу. И мы делаем это так, ага. Берем фарш. Гостям мы тоже приготовили. Да, тут надо что отметить, конечно. У меня вот Евдокия, конечно, она и не только красавица, да, но она, конечно, мастер на все руки. Она очень хорошо, значит, вот тяготеет к общепиту, изучает. Я, например, вот практически, да, как мы сошлись, да, изучаем друг другу свою культуру. Вот она бурятскую культуру, я вот якутскую культуру. В таком порядке. У нас вот есть пересечение вот интересов. Из этих иногда мы выбираем интересные моменты.
Мы, например, вот очень часто в Саха-театр ходим, смотрим постановки все в таком порядке, приезжающие, мне очень нравится. Когда мы вот бываем и в Бурятии, в Улан-Удэ, совершенно недавно вот Евдокия выпустила производство, свое произведение «Не отрекается любя». Значит, в Бурятии была очень большая презентация. На уровне республики, национальной библиотеки прошла такая большая презентация. И там собрались очень непростые люди, эксперты, профессора, доктора наук, преподаватели, сельские учителя приехали. И действительно там состоялся очень такой обстоятельный, очень такой разбор ее произведения. 6 профессоров было. Наха сохой бутым хепте. Оксинан кинлер эти буряттар литература бут айгырары кынна литература бут кайдары бихеге тепсеңелерин ден наха күскә титуһун токуйдулар бит. Онны булана ол миген кайгары мен айым небин өрө тутары ден бол батактыл бастатактара дибелерин тылларыгар. Онна я про эти вот 6 профессоров, о чем они говорили. Сөп оны булна тохтен биле. Кайда харат нючалытын кытта агам баранар буряттын теңнәнер тохта ахары дөрин ырыты булбыта. Презентация книг дене эбетер книге хүрехтените бихиреме дене биһига тынны коңорөрөппүт. Онно бомолох жылыбы кепсети. Хәп итинтете хайдагай мин маннык кынары гынабын итинниккен метеген денетелер. Оны тыл бастабыт кеһи туран Аллах элзамен туттара курдук бартын кенеге. Мен айбын каялары хорыйбыт айым нетай. Туйдар бал туй тугун жиктете ден мандык көрөн олоран истер курдук эте. Hep onun bollağına, bütehiger bollağına beylerin aha küske eğerdelerdir. Bihigi literaturu bit össe bir kinegenden saha suryaçtın kinegetinden bayda diye. Hep onun bollağına itinin bu umuktor otoy uratılar. Odan evdeki simenana. İçi en ayar ula harkiye nere düşüyor bayta kata. Bile Asturiya bara diye. Menik kelime mançonak tuğunan. O ayım yine mi английский дит баста на тебе гладу, Стокгольмга таксы брада. Эти меник севичанген боллана олти Саша, главный интернетчик бикини. Английский сайты болан бу манныкы текко хебебит ничылы дагана эмнелери ден өсө акылытым ничылытым билбет английский дитин көрөм баран сохоян итекини турарсан туран иппыта конкурска. Анан боллана те устами младенца глаголит истину ден. Он бараксан итинне бейте холы тырбыттак. Анны ытан баран мигиттен иппыта ден. En bu ülen tohunan karata koruyuqtağa öpütön men manныk kınım bu hep tuyeni ipıtır sohuydam di. Ondan hanabıtım isper ton o bağar bıtça ipıt diye kurduk olakan. On tuybut alğas bir emella. Ол береме условиятынан, ол беремени ылбыт айымны английскай тулнан басқа тул бастанар, оны бәчәттенен таққар. Онтан bir хыл болан баран, ол тағыста дағаны қанны кере коракка антықы höйжаннар бейремниллер, онна ыңыраннар бұманы хүректенейтін оңыралылар. Онна бейгек кетейін жуан секті Аллахқа Стокгольмға барахайжы өппіт Швецияға бол бұта ол бейрем туға 5 болан бар бұппыт, оны күтті оғыбын олақты басытынан денеже бар бұппыт. Онтан болағына онна көйбіт айымне болан, аны ол Лондон туға издательствата онна мантан сақахариттен бичик кенеге кыхата боланнар иккен утарыта bir айымнені туаққа бір емеға түхерелілер. Ити Нороттар иккардаларынағы оғы литературатын сүбете ден бар Швейцарияға. IBB Widen. IBB Widen. Онна баран 2016 жыллаққа ан дөйдүрдүнен хетте онарайымнен талалар. Ол онна кирбите. Олихин ме лауреат болон онны улахан эме дипломнақпын, онан мені келейжәмбит ыры кәңән олар. Аты ол Асторияны бағар илилергер тупакка халан халбыт беге күрәшер би баллары булуны билеген кантан булан аяктырын сөбүй. Ото кома yok ehen atыга ho. Биттага буллага. Хакалы да таккыбыта, үнчылы да так, хакалы үнчылы манне теңге таккыбыта. Библиотекага инарай барын ыйтвас тактарнарай булуктан себеп булу. Оттон же эти билина кепсәбит бичик кинеге кыһабыт оттон билеген атолариян Семен Андреевич Новгородов атынан айар кинеге кыһаты дем булды ди. Бу телтәгә эн үлелиген редакторгын Яхлах чугас булла. Бен хуриятчы ки яхлахта бу кинеге әйгедерке бирин
Onu iki tuhunun hanağın siyafın var. Дирин токуйдах, ырагы көрөр, күннете хаңаттан хаңаны толкуйдур багалах коллектив үлелилары. Наха ыракка онна херенен бартын беген көрөн эддеттен аяннабыт солларынан баран хер терилте бу. Hep onunla balağına bırayık attılar bilgin kaz bildi bırayığı töhö kihi mana ağın höbü töhö kihi söbülün söbü jaktarı töhö bulun söbüyet kihi te oğota ulakan kihi te omuga diyebek gördük. Hep olihim balağına kinige eygetiger bile ara sarangından kiri hatıllar. Hep min bonutta bu kanlık bağırar ülega hin maygındır dağını ülega uratılaq bağa ballağı di. Kihi hatırı diyem bar, hatavata diyem bar, soğuyara diyem bar, üverenere diyem bar. Hep onun balağına miha bu naha gerekse billah. Ben öyleyirim. Benim öylelir adil bar emeğe Nadezhda Petrovna Androsova den sürdək, dirin tolkuydaq, hürdək, mındır halayatçılaq. Ben öyleyim balağına naha çögeydik öyleyim min. Höbülübün. Onu kıtteder bağı olur bağlar. Kırgıttar bağlar iki kıstaqpıt itenne barıta hübennem bolara naha çügey. Iti sippit sastaq ki hatınlık görür, oluq oğ ki atınlık görür, orta hastaq ki hatınlık görür. Onu naha çügeydik bu manlık bile huturu ki higer tuta hicceneren barıtın baharsan, barıtın uğran oğruta iti naha çügey. Bihiki itin yeni kentim naha ölelir kemmitiger töt kölünü bolun ölerep bite. İtinlik tohtağını ıy qay hoq hangattan hanga takka turar kemge diyenliler aspıtın. Çakçı üçügey kolku bağaydı gölünün. Tarıçı yöreneğin tarıçı beyen hangana yankı beyen. Onluk bay teriltağımıya Мен куру ханды бина колобор мен бу телевидениега сонна тута келбитиме бите улар олар кекке кырактыр көрсөмө деген. Бастан дете ого кагытыгар бу Тылды нечиян хуруяган. Хатан этини оңорорго хурьерге хинөренен билиптен ариданы айыр үлебер. Атын хану көрсөбөп бинген. onluk o kağıtır en tektik kına hürüyeren bağlamıdın. Oğay dürüm kurduk diye. Kılgız kına tektik ondan balağına aracıya kesti hava sağlam tılgını mippitin. İti barıda var ete ha. Barta manık kadar oskolu kudu gibi bilingirdi. Ondan ilgisi men en bu naha şuyduk haqlı hanarağın. Hep de bu en törebi tılgın ola çüybati ingerine hediyer kehigin. Ciğatir bula bu kolubur Nuşçılığı da kergen kıta kepsitere bikken. Hikayen kulun şapıllağı. Ki haydere sığız tıl oğastan bağın nuşçılığı tılı killerin yeni hangara hadi yakınca. Mine yen kahan dağını onluk isteyip bine. Otan bihigi tığ olarak ohanıp nüçülü hangarar oğlar kuaratı bolan üerenen nüçtılın bihigi atın omuktılın kurdu görettek bitti. Onu kıta min taptallah fransuğun tıla. Ol uçutalım baraksın meha oğardak bitten eter etem. Dünya en ulaqan yörektek kehi boluğun. Bileğin yörektek kehi jen tuguy diyebiti. Onu kehi beytim meridener diyebiti. Onun en olaq yörektek kehi bol buppun diyeğin öskөtün diyebiti. Hakanı kıtta bitten yüçılı tıl kıbıp bakka hangarar ballaqına. Nutçılı hangara toran erengin diyegin hakalı hangar bap ballaqına. Fransustu bir dağın İngilizkaydı yüçılı tıl kıbıp bap ballaqına diyebiti. On tukata mehamanlık kurduk baran kalbıt olihim ballağına kuruk hangararga İtibli ırastanağın tolkuyduğun haydağın onunla otun min kergenim kolabıra tılga joğurdaq kehidem var ehitten. Kendi bununla ol ketkeğa kilbet batça hıl tokarı birgül orbuput tokarı meni yem ağamdan yüçılı bilbetler ete keni haqalı kolabıra oluq naha çük eddik biler dirki huaq ol gınam baran. Min ceğa kuru haqalı hangarabın. Otay bu olur törüqteritten toğa. Тоға детаққа бастатан тұран бұмейтін улақан оғыттан хағаланнаға дей. Иккетен ағын үйін хаңа толары хүдженерен иккарды бұтыр маннық кәпсетен білі. Аға папаттан бараңа қағыттағалар едемін бастақы білі көрі бүті. Оны тием баран күп күрі кеге болла дей. Папа, мама, койчит газета детаға дей. Наға сойды бұны. Қай оны бұны папата мен өйден бұны. А ты иди скажи маме, что я почитаю, потом ты принесешь. Детіні кәлем бар неме етті мені. Мама, папа ағар, онтан ағалы, деді. Онты бұк көміліген Саша, ол қайетынан бағарар хаңар ұлап. Ата аюр кыра обыт аюр улатан билин хан хаши олып брас өрүм кылатта брас болондура. Аюр ден атасы атын кепсеңеде. Аюр, почему имя Аюр, ты расскажи? Ну, вот когда у нас родился Аюр, у нас, конечно, ну, по родове, значит, предлагают свои имена.
Значит, я почему-то подумал, ну раз у меня Александр Александрович отчество длинное, надо что-то покороче. Ага. Зато у вас отчество очень Сократович. Да, у меня прям, Сократович, ну, да. Ну, зовут Александр, значит, отчество Александрович, думаю, надо что-то покороче найти. И вот смотрел справочник, интересовался и нашел вот Аюр. Это, значит, это вообще древнетибетское. Имя. Да, оттуда берет начало и означает такую твердыню. Основополагающую такую твердыню, значит, которая твердо стоит на ногах и твердо идет вперед. И в чем мы, вот я сейчас убеждаюсь, что действительно имя как-то ему соответствует. Так, нет, Аюр? Как считаешь? Кыся бөлүгүндө. Обожаю. Обожаешь даже дело. Хоготох хатыламматад. Бар. Ну, тут, конечно, такой маленький еще нюанс был, да. Мы когда дали имя Аюр, давали. Ну и, соответственно, Дуниным родителям, значит, мы сообщили. Ну и, конечно, там старики немножко рассердились. Да, здесь почему? Как это Аюр? Это же глухая тайга такая, да, лес, да не Аюр, а Аюр. Потом Дуне говорю, объясни хорошо, ну, вот немножко было такое недопонимание со стороны наших стариков. Ну, это папина доля была, Аюр, назвать сына именем, потому что первенца я назвала. Да. Мен Сашоковын Сан Саныч болын емин в честь любимого мужчины. И я про себя подумала, если он Сашей будет, если он в отца пойдет, будет очень неплохим человеком. Да, День, так да? оно и есть. Антон был на его второй сын, но пришлось уступить. Я-то хотела Святославом назвать. Ол бен хөбүлүр атында битер кайта. Мені тоғырынлық ғырдық болы неген демін. Мұш маңа неген етті. Күп күлі нартығы күп күлі мұш маңа ноғады. Сашоқа болына қап қара ғады. Күп күлі қап қара. Антон болағына... А вообще мне же именно Саша выбрал. Ага. Антон болағына спор вышел. Шапку положил. Да, значит, ну, вот тут, значит, мои родственники предложили ряд имен. Значит, у нас, по-моему, 4 имени было, и в том числе мое имя было. Но чтобы, как-то, как сказать, приоритета не было, да, решили демократично в шапку с именами. И вот как старшему брату, значит, Саше дал шапку. Год и 4. Вытягивай. Значит, и он, конечно, вытянул, и там вышел Аюр. Да, мог и быть Святославом, мог и быть и Владимиром. Вот такой. Да. Нет, Алексей. Алексей был, да. Там же твой был А был. Да, все ага, были да. И вот он у нас стал Аюром. Значит, ага. Оны бүгін олық атын олық абыржау кетіп атты. Хөбүлүр, мен бейем де хөбүлүр. Онтон ол биле ием хөбүләбәтә кыгырара дигән ыҗыр булады. О нагыры хакыты. Оны биле мама бар этебин төлөпөнүбүн межгораттан барам материя бит оны. Мама лох түндө тыр, күнүстө тыр, олох токтабак кытыр оны мамды. Ытамына мен де тымете. Тоқу хаган атынан аттабы. Тоқу хаган идим ойур болан ани даганы. Огононлук манда каттаңын ден мөхбите. Хогонлук потак бир атты атыгын ден боллун син бир ойур бола ден. Антан кенники үйрененнер бәйлери оючук ден аттылар эте. Бу бичик кага аяр кахатыгар үлели килбитим кенеттен ити нахачыгай маннык хүбелихи бар. Кайдак канамыт үшидик тугары гына быты егин дебик курдук. Ол хүбе быхытнан мен быйыл хасидикке кинеген хорий бутум иддаңа түн. Текинлер бәлерин проекттар эте. Онна килимден опсай проект битсет. Илдархан ба аспытсыл Илдархан доробия хылын, чепдигири хылын, онна чепдигири 10 хылын биллер битеһе. Оны хабылны биле ыян турар ди. Брастар медицина репетте хоқта бычыбдегириге туаттақ турар турбат барыта. Кыттыгастақ болырын билехтәқ ден. Онно ханан көрен барымыт ол проект ол куйдағыныгар. Ханаты бит өттін бұл чақчы килим ден кейі бары битті. Неделі хегер 4 миллионы, 4 аңар миллионы қомйон жон олығын бұға біттігені бары бит. Оны кәпсетен барымыт бұл кенегені, бұл кехіне кітті білсеққа. Суға хоғыстық түргенлік кәпсетен барымыт еті кенеге таққа бұта. Бәйдің күрдік түрген тарған хоғыстық таққа бұтан оғылы. Олихин кейхә келем барамын, тоқты ханаты хоқы женеремен арай кәпсән хоройду. Онтон хассардандан бүтердім, онтойым болағына бұл қораққа
ити тех этәстерге олықсыйор очолорга ди биичтер тустарынан кепсән болан қалла. Она ағын көрен барамын, ата сөрін болан бу қайтық таққан қалбытай yoruldu бұтай ден. Хасырды жеммен мен Николай Юрьевич Урсунға бердім. Оны Урсун боллағына кейре жібіді. Бұл сәхен болу хәпті құрды кәбет, ән маны латынлараңын құруйон хоға дуден чақшы бұл әйге, бұл араңа үшігейдік ақылы литератураға. Дебеті хо-хо-хо-хо-хо бейштереген мен олақ білбәппін тоғытындік таққан қалбытын деммен. Олихим боллағына ұйдаңа Маргарита тұхынан инник хұрыяры гына бұтманлық кейі бары біттен бәйлерін білен олар боллақтары. Япониян ұлының әті дейбіттерігер қолқұты қылынмытын. Той таққанлық меха олық бар еті, қолыну, онан болна қайым ден. Олар әрі мен кейіні күтті кәпсітер бір түгәрттен төре кәпсетпекпін қағандағына. Той таққа кенini үрдүнен аннынан курдук кепсеттен барамын қолы бір манныгы киллеребин де хоқту дейбетері түгенмені етабын. Онна қолы бір хатамма теген түгенлері бағалар. Онна кені биографиятын ол мен истихатыр бүнін хөбіләбәппін. Қаған бағарар. Оты журналист боллағына кені барытын ұйттан, қаян, чолқай, ол чақчыттан торабаққа хұрыяр. Ол кені хоқуана хұрыюға боллағына мен негім маппын. Олихим боллағына ме көңір спайтык Маргариталың кепсеп бүппіт, айырға кәлі хетші бұтығар. Олихин соғыяр боллағына кені қайдағара наастым матағын түрген батық. Часы хинен кепсетен баран. Жөһәп кенеге хұрыяқ бүттет, қайда-қайдағай. Туғыды иппата кенде ханабдың дейд. Онтогай бололу. Онтон боллағына ақтара бербіттер. Оттон эти биресе ағачы бихеребилин ылбыт болғымтатын тарпыт кенеген әжи дураки туғынан кенеге боллағады. Бир дойдулағын әме, оныттан манна ген этапына мен эти кескі қағы күлі тапына Джон Серге әжи дураға әмтен яқтырын бағар бұп болақтарына әйеға таққалар болар. Әйттен нөмір көрдүлер енеті. Онын ән эти өтік кейлініктен чугасты білсерге болған де. Эти болғана тоқтен біле мен итинне кеген әйгіне білбәк кей болғам де. Ол ехін ити боғалар ұлық қыраларығар хаңа қолынан барам ұлғанды көджібдім. Оны кей біле әрейі көрдіғаны ұлған қаға қаланнағына өй хана ататынны құлар ер дебік көрдік. Ол ехін мен әжей бар болан әмітен бітім. Оны бір астын бәйлер де білелілер. Onun iti çakça hangarar eginler bolbudum. Onun bolağına ol çerçetinen yinen ikinci bunları kıtta bitsibite kini. Yinen ikinci bunlar elbaq kini gene horuy bu tecey tohunan. Onna bolağınatan eceyden beyte baygal boladı. Kini tügüğa köstübet bililer. Tılı ühü ahılınağına büten bir bet olaq kostanan takka turar. Toxtan orot mudarahın Тоқпар мындыр толкуйын сүбетін айылға әтеттерерім бардың ежайжар кеге. Онан етіннік кегені күттікті білсербінен мен жаллақ бұн. Еті үбілөйдақ кенегететі, печік бұрайегеті. Ән бұл бәлем болға көлі хеджен Марина Дичковская, Николай Прокопьевич Васильев, Николай Степанович Дмитриев, он то білен тұрар Нина Кентьевна Протопопованы, Варвара Николаевна Угаровна, это биге үлелән келләнді. Нина Кентьевна ән ұлыққор, жәрі суалтатын министр мара. Били этерге жері мен иебинәғір әлбәқтік алтыспық ең болар болады. Иебіттен мен осколыны бетерін барық бұттан, олық били дәңгі көстер кейі болағым де. Олығын онлық салғанан қалыр. Нина Кентьевна болағына мейгін әлбәқтік жарыер еті, меғар етер дем болбады. Әлбәқтік жарыер еті, әлбәқтік үлелетер еті, нүтчалы дағаны, сақалы дағаны білген хана тақпаны кенер чиббетін. Үтü-үтüгері мен түгірі хетістәмді. Сөп, онны балына хамы бітекке кәнне кетем тұрар. Эти жадусы тоқтан кәбістемді. Мен әйгеті хоруячы сойығығыр әдді кейрек жону. Мен эти баттаталан кәбістем бұғылақ дебеді. Той таққа бұхана таққа қаз бейдейкен бейті хоруячылақ болуқтаға болу. Оны бейі ұрыққу жону солыс күрдік оңарам барамыд. Ол қалы бұғыртыр ердәрі бет, нахал бәғар әйебет. Оннук болбак быһылаақду кайдахту дебит. Онен хойуска кирең эте кайдах киһандыгын дебит. Оны мен о коламмачыгын курду кориячы болар ки хох боллали. Хох киретим. Оны ше энитини
толкуйдар, сэмэр, ден ити курук ити нимата. Маннык ыян кебихер, эйин хородактан кебихер. Ол кенниттен билетер. Отчоғына эйгин батыхан атыттар эмес суруйу этилерден. Ол атыбынен ологун, олорор ологун кемере карагын далыгар хыджар мелжи. Олихин бұл эн бэйн олоққынан талбыққынан бағағын эрет олорор болбатақын, эн кемере кеннегиттен батыхыннар ихтаққын, қахан думны оқтаққын ден. Онтан сашока терабитигер боланы ырдымғы сурук суруй бута. Бухатыр, күні хабыс саңа көрбіт бухатыр ол, юна северін ере болбаққа, кескілі ағыр кейі болулаттын, ден ол еме хорудақ. Нәй шүйде. Ол хоруға бар. Же ол биһиги оннук үтүгөн кийини кытта биһиги же билгилелен крещер битер ханадапын багарабын нини кинжин протопоповаттан хаха хорнолыскатын ола бир хамай тумустуттар кеһип болар кини аңардас бейте бихенче хыл отобу о Бехонсыл ағуан, бехонсыл ағысы. Ити бихенсыл агысы бир кахеке бу о кахеке билен бу кахеке кеске кахеке де главный редактордан үлеләбите унутты кини Хайбеске союз героя Николай Кондаков кергене болар. Же күндү Евдокия Семеновна, Александр Сократович оголор бүгүн наха шүйдик оттон наха шүйдик көрүстүбүт хаңа жыллага настроение хонутута бар болла үмүт саңа жылынан саңа хылынан итеннаттан эхиги жие кергенге эринсиеттерге же бу хыл элбак үрүлээх болдун ситихилээх болдун уна хамы главныйтон доробуя каз битиитер бар болоктун анан ишкапиттен Мақтанабын. Спасибо. Баянты. саргылах саңа жылынан жебит Саңа жылынан.